This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Hakano Paisngi Kasantre Julio Jobson, Kaway Jingkieng Kjat, Kabopan Kamban Clan, Yagawa Indrayani, Hapuni District, Kjala Maharashtra, Dkut Kansan, Kabaki Brave Gudeng Yankai, Nolojonka, and Petkai Dkwa. Lamba Palat his parts on Ngut Kibriu Yankai, the Jingkieng, Blatrat Lapa, but Achin Hap Shakdikawa, somewhat Klayap, but Sunpoing with Pat Kilamasao. Marmar Hakatik no Paisngi, board plate Bigilat Ajingram, Kilawan Poi and Plug Emik Bisharong Dkwa. Shushu la ambana prengi sangwat ki bayap wayna ki empat laban tep uday mano kade ki Jingkieng nar kade bla Palat life house na mi pakcingwa di ki baca klane adu step kandru trek Julio Jobson hadian bla sei san ngut ki bla sharong hak de wa kajing persange ishwai jingwat kade hadian amdan shu ki baca bandala khamje musla per kham her om an sapan her di ki drone banwa yodang don ki brio kade ki Jingkieng Kjat kadon ni galanter ba saus pa nyu phupot bat sau phut ka jingyar paksham stam wat armut ki brio banya hak chu ka por wada preng ke jingmam sha ki arshaka banyaj penmana ko por Dkut ke Jingkieng klaran ko mahnya wat pratali ki arshaka ki baran halor jungka Habatin, Peit bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki batay kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, Peit ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya